van noi muntin le gamtina cheng ku ki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen ka hin lim chi ve tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite thuso thumakai litan ke hal ha na thu a e ho the mona ima no a hi nsc and im hon litan ke hal na thu a pan ala wa him le tha zong akap wa thu a zong van noi he na e ho the mo le e ho am ho ga ma dan di lo ta a cheng lu na thlang pong ta media a e so o hitai etindana ke no upf in idi naw gi sanjong ima isengam lo hita e ho the mo na ima no hi idi naw government in a he 90 a ki hlep lung mung theiling e ta powi idi naw a hin imo naw ima no hi no naw chapang aboi be sen ho tailo koiman gamsung ida tha lo diu pan phati a ila diu a hi ti a mipi a thamon wa chule media ho la azenga zong hi ta banga tangkhun hon ka khusung wa ka gamsung wa cheng hon agam nei tia chunga de no ta na to abol wa Center Force in Zong kanam mi pite kanay ka go ho zong even zo pi ta powe tangkhul te langa si nei lang nei abol ve hitabanga tangkhul hon ka khosung o ahal tha uba anga alo ule Center Force ho in aven zo ta alo ule ahin ke ho ka ki pat diu a hitai ti a thupon abol phat o a hitai media a ki se zo si ta amol so te te ding ti na a poi ta so do ding a hi ti na zong lo a hi mi ka tha kamat ding a hi akiti man a koi ki thada ki man chom ding a hi poi idi naw pa chu ban oi he na din pi ding apoi mo in athupi zoi ti hi van noi he na ta alangai a hi alang kha na non so hola ake got ka over namdang te vai thong man kit diu hita hiji mai leinunga anu hin hetin asaye 2023 kumchon delhi a hotel mun khana mla satya brata to kadum khom khani paisa la khat zong apa ati koi mla hamti a holgil na akinai zil hi le pangde party ding ham changsu party ding ham miza party ding ham a hi lo le koi phangle party ding ham ama chu koi madang a hi pon ya school mla thokcham satya brata a hin aumdan hi azino helwa guthima koi su apozida da hi ama kyo a hi pon mai thei zo si in athang pi a hu le zona dim se da hi be nunga pi ho zong atam zo ka subi a hi be mla saita bat ga I guess Delhi da hotel asoka da 2023 da bani lemina gi duwa man and 1 lakh piram ne Litan Sareikhong Tangkhul nupi muhsan ho thusei hi jouthu ahibouve security force hon tangkhul ho zong athimpan pi ahibouve litan police hon zong 90% tangkhul ahive Monal songko mai sau ho thusei hi mingol hon wang ta san nan te zong zokham akhadop ki su pe pa as sterling ne ban an ne kit diu hi more post khoi ado yom tha do pi khara ba matung do sai khoi bu sang gnu sa lo hai na tan bu do kari gi rao so singna di puki singi mi singu pumo gi gari manung de su pura ga kanbira ga leye ba adu ga akhoi tangkhul na ga singbu di free na khador mon attack tor leye mukhoi budi sa ni ngai thak ni zo asana fo singna loi na support tor ga leye adu ga si puki chi pu do su puji asana fo sing sin na loi na ma protect tor ga mukhoi di moina na han su sida timna le het sa na Kuki International New WhatsApp News Channel Admin Chasa Thua na Thilpos Ukhu Lungsit te Indili du Vinlang Tu Ban Ching The Ute So Pite Ho Thu Mo So Pote Ti A Kahung Tau Tho A Hi Hiji Group Bo Hilo Personal Group Dang Le Facebook Langa Zong Ching The Ute Ka So Pite Ho Na Po Na Je Ule Ithang Tom Je Uwa Iso O A Hi Het Thim A Hi Ahin La Am Ho Zong E Ho Pau Them Ta Ta Le Sim Theya Ji Thei Ta Ta A Hi Ve Am Ho Pawa Ale Do Jiwa Hi Chu A Ho Pansajiwa ebo go ji o hi ti hethem divin ka hin ti mi litan ji a cha sat boina ding lo a hi ahin social media a tangkhun ten cha sat a ha ki go ve ti a viral ho ji a hu kilunghan sa panjiwa hi jo pan sa a hu ahin bol ki go ji o hi te so pite zan hingel a zong social media a hi lo lova tangkhul ho nei sumin si uvi hoya ka ha ki go no ham ti a lunghan ahin tho ova boi ki pan kit di chat hi hiji chun ching thei ta in umute so pite ho lungse ta in thu na he chen masangin ho so hi ubin amuna ke ho dinga again thei na be hi nei hindal ho zo lo diu le social media mandan be a nei ki thopi ubin ti a ka hong taw tho u a hi taw na in nei hingel do jing ubin kanam mi pi te taw na thilbol thei na pathenin minung se zala tu chanin phata a ka hi ve keima pastor lun nei sel kbc number 17 chasad area pastor
thukin het sana kolning lia umsopi ta chapa zosin anangayuvin tuni VWA General Headquarter te rally le protest a zomi hon boina semzoin youth hostel a bypay IDP ho gina anei un hostel mun a galut wazing ni ho pung som nakhat am ka a napot do lo ule ti a aga gi uhi leiset adia thima pen a hitai gina aga bol uhi aki hedo tan hi zongle akim vel a ta chapa zo sin boina a hin sem zom ule adal lu so ke din ki gosa den min ana so ke yu hiti mi hem to banglo sa ti theizong hilo ho hin itabang ham a thil hi a hin bol go ta ule ikidin te pi u ngai a hitai hiji chun nai le koma hon yun hostel behind CC Pool College munlanga vaipei IDPS ho chunga so se go ho hi iga su thep theina diwin amozo sin hi chi message hi forward utin kigin sade min hite chule tu le tu hin amo ho hi akiko khomun akisu khom tawi ti thu zong on spot a kiza a hi ze in vaipei IDPS ho hin ko gel kho nan amun nang le ke ti a kingan si to lowin ki go sale limge cha in divin ikiti ubi ta chapa zeri ku gizo tu chung Litan lang boina thusei no hi kuki ham tang kun ham akichen poi koi chu hi tale si nei lang nei na behela thudi ta ase hi zukham mi them khat kina azi athil su ahibouve nam khat le nam khat ki do na the isu ahipoi ati ahi English a ki sei ahi je chun national and international news a thezal the ahi to hlona YouTube Facebook Instagram le Twitter a na thezal divin tim na ahung ki nei je mai theite akipa awazingun ahi theile tangkhul ho to ki ho cham loi ding ngai tu ngai e ho mit mo na chu azau pa boina chu e ho pat do zong a hipoi thudi thuta chu amo ho zengin zong a hai mo a hipoi ipi chu hi tale ki chamgang chal ding chu thilpha a hi het sana de 13 February 2026 tu chung Litan Sareikhong area boina akon hung ki the do so pi u le naw cycle mun relief ke ma hi hen a so pi ina ho hi zong le abon chawa puile din ukrul in pi CSO ki ho tha ana Lutin KWU ukrul ho ahungun cycle CSO ho to khom na akinezin ahi ukrul inpi KWU hon asai na wachun ahung ke the do ho zo si umadiu lamlai chingphei in ka gong un ahung do zo si puile ding ti ahi ze in cycle block ground I hin zo so ke divin he sa na ahung ki nei ye tu ni kalwala hung lo o umle ama le aman mo akipo ding ahi tai tin ana sei ve SD CSO cycle thudi thuta khan hin se nge tu chung popular government DY CM hingul sanglon le LM khaute in kila ading ati hlon ahi akila hlon popo le UPF zomi ti a kimin vo ho so tog choma bolding ati hlon ahi gale tol a umwanga hiji zomi ho hin alung thim phalo ahi chule center ahi UPF zomi tok thi khat boldo ding ago te hlon ahi hin la awang phat ta in e ho lam kai khat in center koma hiti tabang chu ama dinga ahi le UPF ka gi het hil na sangta ding ahi nang hon mo ne ki po diu ahi ati lew center ho chu anom po vi solution khat bo chu chaiding in aki ho ta vi hichi zong hita hinam hichi zomi Manipur government head zong hilo central government head zong hilo hon EPP asu to wa tok ala thei diu ham tempo te kuki daily news gamle namdinga kinepi ta kangpo pi district sunga nampi ngailu na zala pu Stephen Hawkip min hengbung le chango bung ki ka lampi asim na video pe hoite hichi lampi ki sim na hi khonung le nampi denga hong pachom ding a hi tu to azong ngai chan pen a hi aphat chom ding dan chu seilawa mo he jing angai ji namhla khomol khosa thei mi chu mijing a hi pu tiger kip gen le pu German Hawkip zala tu chung mai legal sunga kangpo pi le CC Pur ki zot mat to na thei a hi tun zong khonunga ding musau milung len mi hong phal chule mi chingta pu Stephen Hawkip ahung ki pat kitan ahung thung ding thil so ho amu masat hi hiji chun anai vela chengzo sin na to sotwa ne ki thopi divin tim na ahung ki nei je min thil pha khat a hin bol le ke man zong siki makhai be in channe ingi kiti hi lunggela nei chi ngai a hi pu Stephen Hawkip in nammi pi te angai lut a kho sa bangin pathenin zong ama le a in sungmi te kho sa hen lang awai kon awai thun da zo se a ke thon pi jing ta hen e pawa ka hin le do hi tangkul na me ho hin ibola ke ho langa panglo uham ke ho nei pan pi uvin ke hon zong nang ho ngai chat na subul hit pi na winge main road langa chi su un
chi su leo chun kaloi no me phabeb gut san a ummi ke ho sei na ngai po po ule na ji na cha te na ngai lut naw be hil tan ti na ho ngai chat so bul hit na ding in pha zo sen go sa ka hi ve ati wa hi thu so hi chan chun a ki chai tai thu so abana anangai khom ki ding in ka hin lem che ve thu so hin ngai zo se na bon cha win stay safe and stay blessed.